kapor kala poi bangin kindet ben riu pan perkat arsin ya la ka jaj ben riu yo basa shi sin ha jing ba bingin ha manusyo banwan ya rap karika don kam ya kinong ya lam ki ba tip riu tip blay labun kislam ni sa long rao jing kli sha ba lay hoi 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 kaseng HSPDP kathong ban kin tiu kari pararito ya teli kinong wai nin om ai li yom bet ha using yom bet Rego nomor 20. Jadi mau biang-biang ni tadi. Kaya ngomong mai linggo lele jong kari. Punya yang ini zaka. Kelakuan hai ni atang si kenciu. Jadi memben di keno. Kita kadang siu. Terus saya lagi jom di nongin. Pogi orang ba tinggal judan si kapan SSDP. Mentah berjalan juga di parti. Ngapa saya sini? Bagaimana doni kesingan doni? Cumi orang ini orang. Orang yang jadi menteri mencari kesan serius. Kena se, pun kena penbangun se, penanam se. Yang kepada ritiling donong lah. Bagaimana se? Yang dari parti, kepada syakri yang kesan serius. Sambung tahun Islam. Iben bo Islam. Lomjik kong kirang ba. Iben dia betul kegemi. Kemudian dia kayin kesan. Kemudian bang syuting syafaat kayin. Yo ini bantaba. Uya be duklan dia kayin. Ya ketika lok ada kayin. Pacu yang kepati SSDP. Kalau penjual selati ya piko kirang ba. Hiki bakena tentu. Kalau yang kirang ba. Sedang isi pun dengan. Kanan sen istri kamunya. Kanan sen istri kamunya. Hamano wayu kasih. Kasih. Nama mereka ni kecat peneriu. Kerana kecat peneriu mau mulai ulang suci. Hati kerong nama bintis nama jami. Pengintis sebab dalam kecat peneriu. Konginong dalam dibersisah. Nak terpan. Tungin sangat no ketika cengi kau akti. Tungin sangat no ketika cengi kau akti. Ya di luar. kaseng HSPDP kathong ban tiu kari pararito ya teli election MDC nampak long MDC mencuar mga keren dia kaju minta abang wan supay ba mga yeng kung kataga kertong ru papapikan no lelay ladang arem election ru ngam lelay ngam do tia ngam do dem tambah tutim nalawan ban pensyal dia kaju kisha ladang piupay ba pimpriangan salek kumno piliang jaha ngandum ting ngandum ri namar kata apa riba in syabangan syam nga ay gani gajin kulang ka basken itu bijeng kren jo kiri orang ba bang ade ga no way lelei kidai tangi ktin kulat ki jomki rela da dei ba pisno e da penjok yang ashalu pilwa dia nga ngai go kular ka basken la da ngamle utaw terwaj ko dia nga nan shem ga ying wai ban chong sendan ba ya nongson nan kiusor banlet apa district council lani kiwegi kam ban pensok yo pa kakwa bantrei na kabenta ka party chabangan changong ye piyesken bat skem ya lagi jong kinong rim kumabila bat saupo sau santali kislen walong kumutu kada abarukla kibalet banyanya wong plang dei bujang way of dei basyam pidei diseng pidei disem jong na agahima ngin karong kumusing ban bishar yaki kada tikla housing Islam mereka
Chelsea, Islam HSPDP, ladapin kubur berkai kan dengan jisha, bertajam bernalai sin laiwan. Banyak kata banyak keril, housing, 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 housing. Islam Nongson Constituency, player ketuya pibaro, arsal mereka lama kejauh sing, kan kawe biang sesisin na Nongson. Congratulations. Karika don kam ya ki nong ya lam ki ba te bril te blay labun ki snem ni sa long rao jin kli sha ba lay hoi 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 kaseng HSPDP ka thong ban kin tiu kari Pararito ya teli Kinong way ngin om ai li